Okay. More kwaba eba attention TV so Abrabo Awsetena pa na sabe ya chance ya ene de ye bre no anhye da endi amboa ye papa nti ene de ye kɔ no simple amaye nyina na me ka se dwumeku so ma se ene me ne mapamfo atrase obatampa travel and tour express consultancy for opese ko Mexico Canada Australia any in crack kenyina ho amesro nya hotoso na fra obatampa na woni omo ending sa wo so a ano odin papa emfa wakwantu sem na aba akodu eye nkura makekan ho asundem pa na nne ye ba be kasa papa bi di asem abetu yenim efa o se ne yiri etu nani oye ne obeye bia ma ne yiri na nso ne yiri edi nani papa opese oja wale na nso ebi nso se won tena ho odi abeda akwentu ase won tena ho no nwu ana ase onpe baby emfa ne di bia na okita no nso wasanso akoye sofo kakra for better for worse no afedi mene ne kon abetua akwantu ase mene mapamfo entrance na ye ndi ho enkomo na ewieye no anu ye ebebanti meko mapamfo na ye di nkomo papa ohima akwaba ejo so ohima wiya boko yeso daro mana so obatampa iho abeye area ministry bia ho pa obaya daro mana pa de na wiya se obaya akwaba ene why so say why say switch ahoma I say TV ni na mu our friend TV ni na moje ma ano de papa papa ene unu masama papa di abedan ofia say me pese me di kan se na be ko asam no so no ye ka say awarija na say ye de kobrofo ka say me say divorce ye di ade what is awarija na say what is divorce that was say my marriage jump back for a tsunami for a check as your command and answer thing. I say, maybe I buy out to me, jump as any could be Janetino. Send you could go with you, but I ship. No, if you are saying, Niku in Marana, or my bar fresh now, Mujamon now, I said, there is still Janinaso. By what you no shaky. You're Janinaso. Oh, by a piano crossing, maybe I'm done. I'm yeah, that's a rough. Mama fetch ya so my sister back on. No go Dubai. Ni din me azu. Yeah, Mama Victoria. So Mama Victoria. Because say me chiano. Yeah. No ba ade na tena here your coat ni shoe. Sir. Shoes me share size 43. Sir. 43 no. Open. Open. 44 the cruise. The 43 open. Me pe shoe and a coat. Coat or share na tena me share. Guess be feeling no. No na me pe. Ya promise me ba monti no. Ya she corner. Na emra ya asem so. Awalijaya enye. Okay. Enya de papa. Awalijaya enya de papa. Awalijaya e bofi ananya sa de ka no. E bofi fie. What I say? E bofi sa fie. Esa egu ebusuya animase. Wow. Oh yeah. Papa de na ho no timiko bu ebusuya animase because ni am fam ebusuya nim. Nti e de na timiko bu amani was. Ni egu ebusuya animase say. For the say 99 me do. Na ma share o baby. Na me se me pa oba na. E de am do akotu ebusuya ni. Okay. Ebusuya for so omu di mi nwiamo. Ebusuya ne di anije any odo eta machi ekoji awale na eden emaame se me na nkofa bai titini de etimi walema what I say yeah ye walema but enam se me na nkofa bai ebusuane de odo eta machi kwaji a oba no emaame no ene kwa se me gu ebusuane eden eni wase because one me na me pe se no ti bia no me do se na makofa wa befie na suban bi ekoso na sa suban ekoso no ebia na matime jame na so na ma jaw ya ebusafo be di hu yawo because of say you see ebusua oba na ebusua ena mesuma ebusua no o ma be ye ebusua ba akọ it is a see na say awareja ba e di papaye ana say I can say papaye mu e de e ba sa two family no ana eba ne sa so a se eba me ne oboba ne tema eba man kola no
ebeye on my life beye basa awareja na chi no because Yakupon we must say yemfa awale enko heaven by Yakupon she share awale edi ma nipa we share who kind Genesis Bible say na Adam Eve God na mo wo mu no obunsa ko so mo hwe na obusam edare ne ho owo e ko so mo hwe by Yakupon di tumi nyina e hwe musa e wo God ni on see sa seed we die e ma mu ndi sa seed no e den seed enem awampem what must here why movement na no enya apple drama love apple enti na say Adam ko ayi ho yes e ko so akosua no ko ni hwe apple na drama love owo ne ka kire Adam say one say first time so be yom de say na eni na Bible kire say sa no Bible kan wo so owo obo san ka kire mo say Ubetime dibibia wa hebia ba moni amie. Okay. Ba ade we dia mu ko ho a. Mo ne mo nyankopon ba ye pe. Mo ne be bie. Mo ba hu wiase de. O se ade we die. Ade we die. Na ade ade bia so e na edi kan. Yes. Okay. Ade we die. So mo di a mo ne be bie. O mo ne mo nyankopon ba ye pe. This ade we die. Mo pa mo nson hwe. What you say? Obonsam na e ka. Yes. Usha na omo di no omo e naked e wo God wo it is ohwe if the nufu ebobon kro a emo odinya dawanu na ono ma to say nufu na ono mu na papa esu galgafo di bambara e da na hemu a na omo nim hwe ba ena me say obusa be mu no amba Adam rato ko no mu wie no say isu ne efinisi mu wura mu say de bi e do baby ono mo se debi Yakobon mo se debi rofu we babo musuo mo body say omo boy Yakobon so baby because of say baby mo boy Yakobon say papa anti esi a no person o charge so for so mo nya sa apple ne oh apple ne jama de love okay apple ne jama odo we share the ark na auro na e jama odo love what does it so omo di odo e no mo di omu Adam and Eve no with your our garden. Omo kompem kanisai. So omo dim omo agro. Normal. No yes. Veronica sex. What's the meaning of sex? Veronica is sex. Then you say sex. Then is sex. Omo di omo. Chika say me die. Kono sama me na me kono na me ntwa me komo din so. Omo di omo hu wie no. E Yakobon se san. Ni rules. Na Yakobon de anwa na body pa. It's not Adam if yes I didn't wie no e mo Yakobon dwuma na o ye no kwa no e so betie e Yakobon fa anwa mo de pebio the yan say obo iso bi wo be ma sisi mu say e pigu oba na mu na wodie mu a na lock na afom ba it's not Bible say Yakobon say wo be ma no wo betifi oni betifi frasa o be de asa na obedi ba oba so kwa wo so a wo be bere I didn't know Yakobon kasa because of say ne ye koye na no e die no mo di omo ntia o papa ya kan no na no mo da ye ntia no be ye da because na I say na ni me viewers be ya adwi say ye sa o kan na ni omo di mpa agro that's but you be when man da oba so e ye die papa still now I was o dey be e say ye mama for tin me bi ase what I say cheche na ye cheche but for ye kasa mo kasa e omo konne ma ye be o say ade ba ko won say ye akanfo ana say ye ganafo no ya mamre kwa so no ye timi empronsa award trasa goni timi kan tra ba ye ka sabi ba na mo say ye program ti no e say ye ma nipa na wo tie no on ti ne ye kana ase obetia so kan ni bi obetia o ka say da mada ya bi o ne dimpam a o ka say da me de mi nya ba ya say ya mada ba say me da ya so wan pam ni de ye have sex what's the meaning of sex e die ultimately here e die ni be mo wie no na Yakobon dumi omo tu no Yakobon say wo oba okwa wo so obebre aletin Yakobon kasa no de anwa ne bonipa ba na me say ada husuo no spams no e ko oba na wudie mu a wo say oba no be ma mo hu babom a wonu me de
Obale timi jiri be ma di ni koto dwe ne ko na no akripu. Be ma sisi bari no anything. Ope acting pa. Ope acting. Normal. We speak and act. Normal. Yes, normal. Say ne koso pem na nature. Auntie papa. Me say me virgin. Mama say me say wa. Won sam ya wo kan ya. Yanko. Won say awari ja ho asam ne yeken. Yes. Abra Adam ni ifu yes ade no. Nyankopon bu fu ye. Thank you. Ema opamom. Thank you. Sanka wo say Adam ka say wo ba no na ye nti anka wo so opam oba no free na chi. But oma oka oba ne bata no say nya baby. Wa pam ya besem yanko. Ba de na ye nipa de. Yes eye a oba fa oba eye a be man fa ne bag. One say omo de na Yakopon na sheda bomb omo two no separate. Eti o manti asen odobi bomb tem. But that moment na Yakopon edomi omo wie no. Omo to omo wase say omo fom. Adam buanfu yi. Ne buanfu. Omo nim say omo fom. Saka Adam ye obi akọ de brem nye be mo ba ne say una ye me bonsam. Okay. But Yakopon enyame hyehyeye. Say etimi happy. And I happy. But me no mienu e wo hunamu ni die. Tie ne ye to hunamu ni die. Ye no ya wale bi e be wale bi ya ye hwe hunamu e na e de wale. Okay. Etika ne bebe mu a sofo na be hira me no mienu na wale so no. Ono so timi wura sunsun no hwe say me no mienu na wale e be kwa wieye ana e kwa wieye. But ya so for most of them eni. Na nya say be ma no won for say na tin na metiwa mi won fe. Ametimi shire na se mi super so nya na ye si ya ad ma be kire papa se papa ma hia bra bia paso wale me ya so hwe ma ho ofeti na de ode fe be fa me ampa so papa so hu mi so abranti de ne ho njo hwe ne kasa mu a me na te na hwe me sa no me ti odin ya se me pe kasa so kasa mu a ya ofo ye so bana no ye kasa pa ya koma so ben pa ya wada fo sa na ye tie ya oni bia be hye ne bia me ka no kwa na kire papa so mo se bia o na te na o ye quiet on pet no 170 sister oye esu be case na mo so mo tokromu a enye esan so pay ya awi nti ma wie so na da sam o de me ba okay ma hala mo wie so o de me ba ba awonya be mu a ade ti na e wo ya ho a me de be pay ya na se awo be mu na bia sabio ya le be boy ya na ya ana se ya le be boy me kwamo a ya be ka se baby edu de mitimi majai ana me speaker say baby edu meeting na majai because of say ma fa odo ti say Adam odo ni bi anko ana nya wo de shase yeah me di eniso e na ko e bia make we de me fa ya nya example bi e bia make oba na me hia no na ne ton ebukem zo na ten ebukem si ton shape no mo fe body say body ni hwa ya me ma e ti me hia oba bia won ti say oba we di onya ne ye mba kwa ka ope enya wale ti na okoe sure ba na ho fe de minya na me ne be wo na me ja na simple what does here it be ma no ba no ma for say awale o ana say bia mistake bi na awo aba na ya force so say wale nti enya oba ope debi okay what must here na bebe bia ope ma bia so no me say na me pe ma pa me bet ma sure na ya me no be de na ya enya duro nya hwe me star sa wo vibes yes okay so man nya de so me virgin na so no ni bibi bebe me dune mo nya me dwuma mu tin sane me nya majai but bebe bia ope ma bia no last minute no ofa oba na ne betra no ni crampe trouble is true and papa say ma okay very true what does he ni crampe because of say wa pe ma sa ni ono ni ko hia ba ko na ni mu nya fe no okonyi sen no waka ne so it's true it ni crampe it e ba sa na wo sa oba wo na o wa be do be ma no ba be ma no so no it obey wo ayakayaka dia se ese wo ko na ne ho to no it divorce no ebi yes ebi no but Yakopon anhye hye awale sa na me hye awale for say owo mo ekwemu ese mutuna it no ko say obi wale ne tanfo be namle obi wale ne tanfo me ba papa girls mum pinning wa ya papa ebie niema so o say obe ma bitumi hia obe bia ne ho ye fe pa to di hye na adwin say sister e de minya ne yemu ba keke kura no anyem wa say wo owu bi o se famba ma me na wonja onko misre mu ma no mmamo ni na ho me ma ne ka so mo pem a mmamo ni na ho yi mu hwe difo no mu hwehwe mu ma o say kunu we obe boa me ana oba enti uso bi wa ka se mi kunu je me pa bi o timi ka se mi kunu po me
on hwe nkwala no sebe one men dey enti eden pa na ma awalija eba. What is the sum of the causes I am awalija ne ba sa na eme ina ma ne ba na ana se bi kika o me da se ama pe me gina fi de kesi so na me chi afaya service fu nyina when they mean no dan mo ho na eja de kan ho ba chode mo de mo nka ye de nyame ana me pa boy tina eje ya na me pra me refi se me bisa ya me chia bra service so anope na me ko pasa so mama e me hu no ne se enne se wo kwa wale a ese se wonya abotere na wo ma wani enso eda ho especially for men na man na me elu nyina okay na yesa ye ni free ana wotu wono so a o ma mpaibo nso hia ho na wotimi ben wo spiritual father nso eyie na o kasa nso ese se wutie e kire se me hu 99 so opeme e dina kwa kwachia me spiritual father na nipa nyina nso ntia se se metime papa na ase e beti se back to back tia se wo mu se ne wuye nipa na papa no so ye nipa na oye osofo ne nya bibia nso ne wo mu bibi wo ho no ma owia no ne ka Adam na Eve onyankopon no woni muso obaye ode ne koma abrantie bibi betimi asi ana bacho we se ne jenhia so ho asu bibi timi si saa na ode papa no ko chia nti nyankopon hu obetie o ma na obetie o se o munyai ayese wabo na obetie o se o munyai so ho se ne niema timi wia ye difo no se wo ho na wonya obi na ade ne ko kire wudifo wa hunu na se sister invitation cards match we kura na se bibi simwa ese oja o kire wo se wa fra na amako enipa na wo pese wo nwale no enyema bi nkoyi a me se o ya ate ase aso a yemfa nte asem ene ye na ya wale gui ana se o wo na bi wo fie no ka te fie ya wo wura mo no ma me menkwa te ase ebetimi abase fie yemu ya busuefo enu mi di wo machi nanso e bia na ekwa akekan upe bementi no aka chere me ma me kura se koto asem ahimfi asem ma me no ntimi nyina no nti no de nani kasa chere obenne ye me ye nti ye ma me ma ne ye me nyina ye nti ene ye de ye ho akowuram ene akwa akota ma ne nya kase nti sese nenti na ase ma wo sofo nhwemu ma wo ne sofo obehu oba wa hu ni temu hu ni late enna ibi kura o wura bu kwa no hu ya wakwa akoso ahwe no onti ase ma no na da sa sofo bebre ade ni timi si wona sore sofo no wo nkyira so eto sofo fofo etimi hyira so ama 1 month awale ni timi gu enkola bi enu timi bam within 2 years awale ni timi gu afi no beka se mi hu ya nka aye late ne mfim pade a wa nya no se mama wonya won fem pade a ananse wo ya asontie ni yi a eka ba ofa oyare ba ofa afiase ba ofa wo hu se me kwa wo ye mafu ya ahwie gu mi o ja me kwakọ so ahu wonya won fem pade a de wotie bia no mama wotime tena ho na se wonya won fem pade a 1 month pepepe ko etimi gu bi me hu bi 1 month pepepe etimi gu ana me hu obi a ye di ni fra so dem a the wedding de di ni fra so dem a wa wie no na nimi enu na ehuna de nso ebesi ne be ama no guso tene yire ho oma wo fo so oba ni ehuna de e pa obi ama no eye ne mfe empathy and say young guys ni young ladies ni bi say o me dem who say we o ye me mfe mpade na ye kasa ese wo te kasa we hwe be ma ne kasa na we so hwe oba ne kasa na na me kasa ye mpaibo na se wo wura baabi na wo nya obi tia wo na aso mama ye se wo ye din na wo tie enipa bebre ntie omachi ama omakwa akoto amane mu anna wo kwa awale a tiase se enye sex nti na woko mihia be ma no wotimi twimi oba ne timi tena me so ema bebre de sex na ko so no sa na omope okay ema bebre de sex ko mama bebre de sex ko a mege ya menya ne die kala no nya ade o okọ ba akwa wose wabere unya ready so be so tu yes awale ye kware wa
awale enti se wo usisi kwade a wo beba Ubasamba uni say wono kwa Ubasamba come back papa na akwa no ko yede papa obaya I saw their fat in spiritual papa asofo na 99 asamba na paso ka kire me say say awale na oba no be yede oya me nua ba oya me maame nti so me no fi mama ba ko yam na pie 99 oba na oba na ka ba yede oba be wo na no so kire se ubedi no wa odie na nti 20 mi kwa na eso ko ubedi ah 99 ba oba be yede oh obewo na ya bobra papa na enu ani awale de bi tie ye be kire busua na you are me be kire busua se de 99 ya wan sho oba ne kasa oh wan sho se no si bua de wan sho na ho blasie wan sho na ho asiesie na mu atopa no ene hia no tie me ejedu baabi na mpamu ne timi nya adwuma no o ja wo ba no sa no pese o kire sa awon ja ye ni bi no mempre ya wale awie tie me ya wale awie wa ya se no onfa nnua ba japesi papa onfa nnua abem de bono so me chao se ya wale awie tie na wale na obae no awonti na obae papa see se fie do ni kuto de akeba ko family nnua ba so be do mam na ana me mam nnua do mam na mi di nti so papa mo di simu tim se mo ko asebe eye ho no kwanti na mo ko enti na ye be wo na ebe na menu ye be wo apart from that no hwenka debi ebanya be mu wia se si e be kire busuan de se ye hu se si de ba be mu di a ya ye busuan wi no tiri yo nti be ma bi akowale asebe oba fa tu timi se be ma gwale wa edie obedu eti jemu papa ima be bre wonu me ye wala wi no mai se obedana wa se anda we nika papa ya semi odi ba wan ka se ne yira hwe nika o aka so de trouser ya wa se mo kana me na me cho se asema o kana na so dia wo kire se nti wo miem ana go mbia na go be na ti no die ku bia se obeso mu aboa bi wo fu ada fu fra bonte aba no da wo mi de ni mu no no wo na ka so die kwaju o mu ade wo na ba na se obume wo ka se bi se papa emra me nua ba ya ka se bi se enye die nti o se enye no nko a yes enye die nko a e me so me jani se ba o ba no o ka enye die nko a why mistake papa nti pa je se empema gro nko na di awari go ba na hwenka ho empema gro no eno ye 1 eno ye number 1 e go wale number 1 number 2 the best sex ba o de bi me shia wo ya se me pe wo no minim de wi a wo tie o ka sa bumbum a me ya me se me pe o ka sa boko me se me pe tiri yo ye shia na ye twimpra no o courtship no prantwin ene ye prantwin titine na ye courtship ese ye mpra na ye twi ene no matter this bia no ene bonika sa me bibini ye twimpra no e prantwin no se ya kan se bi na emi ya na ma punch ma bonasum na ma feedback na ma gwa no na nyina ya ase ope tini yo se ya tu fuma mi a ni nyina me se mi pe tini yo be so ye kema mi o me yo ha dada se me ni ya na mo ye ko be nyina no ya e bi na so keke woni pe mu no kuma ni ma se a me se ya mi pe okay e se na ni nyina no me se mi pe ene ti me be ye ho ade e ti mi ne mo ya le dada aba be fa ma ade e se ni ye hia mu kura na me se o ya le ne se ya na ti dada but ya wale wie no papa ne se ye hwe ne sa de anka wale jai ni ho ene na me cho se ni pa hwe hunemu e di wale ye nhwe ne Kristo di maye se ke hwe ne Yakobɔ di maye a ke no kwaso bi wale enjai what must here ye hwe ne Yakobɔ di maye a cause ne be ya asebe ya aka na emi de wo se be ma ne oba no wale wie no oba bi wo no ma otimi kwa wo so na wo echi no ne timi fra what must here se ni fra ne ba no wo kwa hia na ne ni mfra ye ba mo wo akwara na mo eba ba mu wie no eni so aba eno no sa no so fa ne sa wo don no sa no jaya nsunsu so o ma wo yes wo be ma no okay wo don ti na kwa den wo kwa fine sina me sa wo mo a wo be se be ma no be nye no abotre
apobi abe kane ho so ni fie kokwadwuma kra na obehwe no okwadwuma mu nyina no odwe ne yiri se ne yiri hu mfa no ana ne yiri ni ani yes okwadwe ne yiri what must say simple ene na nyame side ewom sabi oba no ko janan ko no hu kwa to ye de sabi oba ne tuma no what must say ene ne rare ni fa ne rare odo rare eno no nti ene rare na ebi wo ho rare no e wo pass na tena se me rare so we rare to me nya me fipa de ye nya so ba say rare what you say eti no ye see na oba wale na se no e so ti asese se ba be mu e ba memu yo e die de number 1 be ma ni ko ti so na oba jemu ma no mo say den di wa tem say den eno na di iti ase ni ba wa ye o se ni eye mo ko sesia na se mu do mo ko sesia mu du pemu na aposo biem jemu ma no just like that no di odi wia mata kambu iti ase ya juma no apology o to panyi na no no se me yire me de na so ni si en fa cheme o ye sure se be ma be kasa jai oba ye sure agonu ko se mu won e de no obeka make e gwa no o bomba ko no amia na no se na twi ko tia no aposo obeje papa what say you me say e kan no pe make debi ama for nim sa de no what say yes you awale ye chi debi o e so nyia se ye kire flow for me when you say o kire obi won mo da ha ya keke debi eno so dia wale jai ba o da ha ya se sen enti papa me ade na no na you got na twi say ya na twi bi baby nenti na de o kan me na nya adwene papa ye what you say papa eti awale jai de one so your ba now you say uma ukru on di won pemu a obejao enti papa obi won so nja but obefa wachi eno so me chawa de bi se be ma pe edi a ope sex a ope di too much a enu kwa se ko fa oba so a ope di oh yes and yes wo be ma obewu aja oba no tem be ma ope di bia e se wo fa oba on pe di so oba no pe di no obetma control wo be ma ope di no be ja di asa obe ma no be wuntem yes because obedu won ma when ni sha won pem obedu wa wo be ma no ho be wi asa oba no ne ho ayede ne ho aba se wo ni sa ahomode na wen ko di ni kwa keye eno sa oba no se ne ho be wi a ba ko na wo di na ne ho be wi no o mo di ni biom because ne ho aba wo sumi ke onya miensa be ko oba se me ho aba wi me mo wo di ni biom oh it is all for ba be ma ko oba ko fa be ma opedie na papa say ai mo asofo so say ma yen kan hwa ansa yakọ nti be den hu say we pia na we benti ho no de aka o de to ho kaka na ameka no kwa chire me nyesa kata so mama fo ne bio okay enemre sofo obanya na so oba ontinu na wa ye no ade no e be 1% pay 1% pay asofo ne me kan no kwa na chire me kan me sofo ne bi me say sofo be shi oba bia say o sister kwa me kwa me say person wa lo kwa no obeka hwe so oba ye ho ade na nye mema eye mo asofo no kra mo oh ni kwa na me ka cho na nye mema na enti mo ka hwe na say nyinya enyinya say ye wandre opa ye wandro enyinya mo ko ka ne shiara mo ja mo ye wandro sa opa na ko fai ana tie the way pastor no I da oso no okay mema na ko si ni pe no onu me say wo de wotimi enda ada no ene se papa mema mo ka me na nne ma ye nya wale yo because si mo beka me camera ma beka hwe enyinya wajai father beka hwe enyinya wajai na sa oba kro mu di na obura na se mo sa titi courtship na o boss no be ma timi sure ba so dem se be wale be ma se mi fa me ho kan na wo oba no watinka mo watinka so ko ten ya tinka o e ma oba ka pe opio na hem no na tinka e sonko e de ne pepe be ma na be ma ni na ho nto no what does he e ka pe opio na hem what does he to na say akape na e kana na wo na no a mo say ma isi bi shamwase isi mi bi shamwase sa isi tiantie bi sa no ya say no kwa say tutu se oba
Tambia ni kun person ni na o mani o miemu no ni no. So what ya na wo kan. Na be no be ni e we. Na ka say sex no. For ba on per sex na on per sex o be da mo odi ni se na wo na. E na me sure say. Enti wan pini abeka so be ja. Enti wo ba de wo. Me sure ase. Wo de per sex se wa. Me mo boto for do. Papa na ko bia ma afia. Sesi ano awalija ne sex ye one ti enko the next. Sex ye one. Okay. But person me about to say. What cost na ye hwe. Meba be ko hamo. Meba tre na fira ma yitu. Meba be ko hamo, meba. Meba ko hamo. E person me about to say. Sex na ye kam. Be ma o sex. But say be ma say o wale oba on per sex. Because of say sa oba no per sex no. Oba control be ma no e ma wa jai sex. Yes. E be sara u be ma no obenya ache. Obenya ache. Na se wa nya ne open so a se na ni be na chi na chi. Se we be ma ukofo ba o per sex a. Wo per sex. Mimi per sex. Wo super sex. Na se ye hia. Anajo no ye beto di hu asa ma de ache. E bia ko ofie kura na oba se me kondo. Anajo o se me kondo. Nti ade na na o kontu mi do se aduane. Yes. Ene de me kondo nkonko. Oh, kondo. And this oba na ro no ho. O kondo. Okay. Onye ni meti skura na o kondo. Yes. Everything no say we oba a o super sex a. What does he? Wo oba ne dia na wo dia na no wo tinche be ma o sex. Because be ma no o go fa be ma o sex a. Sa be ma on timi ndi wiye ma o hu nto. It's how ba no be fa wo be ma no we timo pupu fra de akodi no. Enu de cheating. Cheating. Enya walija. Normal. Normal. Cheating. Me just say sex one. Sex one. Time two. Time say communication and answer. So baby won the time man kunu. Okay. Or you busy. Busy ni ne wen. Enye say bia say bio. Say bia your career woman. Enye say bio adwuma okokwa adwuma o. Busy. Obi wo sole a okwa yi ase. Party. Onya ta manya dwane manukunu. Onya ta manukunu say, "Oh papa, but na ta be na obefie." Okay. Eti obedi den. Onya sa ta ma be ma no. Eti onya sa na ma nyina na. Be be won mo ni sa ta ma na. Obetuma fecha akofo ba kofro wachi. Papa, when dey say wa ko cheating wa say. Cheating say una ye ma sa cheating ni ba. I am talking about the cause of break. And the main switch say sex kan etimi ma wale jai ba. And a two. And a time etimi de wale jai de eba. 3 can you say funny say edwani nua. Okay. Obi won ma edwani kwa no onimu nua. And you be di adolof. Baja say onimu nua. Eno so ka ho bi. O si won dey make tikiti na 4 in the year oba e bia ne search ye din. On pebre. On pe juma. Okay. Be ma no kwa na koba. Eno no yen search din. Is on say dey search search din na so kitesika onyi. On yi eno so wo ho. Ene ye woni e on say mo so bia adwuma no on pebre. Ono so onko. Bibia o de bi obomfie. Be ma no kwa. Eh papa wo ye sure. Oh yeah. Papa wo hwe nyame abode mu pa nyame ambo ba so mbe ye dwuma. Ena me sure say. Adenti na ne mema. Ena me sure say. Ena man mo aye mema. Ohi me. Me si enne awale enti ase. Se na ho ka no. E ma bebre extra kwa che omukunu ma omo no da sorry. In fact. What I see because awale enti ase. Se ne be ba se me ne ya pe se be wale a. Be se enti ye ho ase. Ni o se odoso bi e ma enti. Se me di yawo. Me di yawo. Ai. Na anti na e connect san. Ba me di yawo. Okay. E se me di yawo dia. Na ne o sister. So, oye, me yire no banyima, me pa bo so ba wo. Oba, e so di ya. Ampa. Be ma so di yawo. Nyambe ya ma. So na tie. Enti no oye mistake of ba dia. Na wo go fu go wo say wo ko be ma say fa no kwaku bunsam. Wo say dey fi aka. Papa ma me kwa ya. What just say enti amale jaye dey. Yo ne me kitikiti bia. Ya tira so a. Ni gba wa. Yeah. Oba ya also my me na me etimi dia wale jaye ni ba na fe ye hu the solution na afe be. Me boss di kwaku ana.
Somebody go kwana. Ah, only the question. Mama na say awaleja ye. Ye de ye kasa. One. Empaso agudie. Eti papa ka. Etime de awaleja ye edipa. Yi keke no. Etime Mama mi munhia no. What ase? Asa agape kwan. Agape pasa na wo de du fie. Who say police de awaleja ba. Opeja ni musa na say wa ma ne kwan a. So amona aya ensa ensem eba sa post amare de o ma ne mo kwan no ama ne kwan a aya na e de ensem eba e mape mabre na so no wo ye dwumade asa na de beba ese se me ma dwumade na ma ye feelings ne so ti okay eso ye mu And then the house and me follow me Simon ba na masole ye a dem bia no ye okay ma wo sade no na ono nko ekoba mabre no etime de ka ho enna me kwa mema side no so kra ase ye ka enna mema bebre so of my me na me yeslimu pa enna me mu ayedu o na nte bibi eyese what I say baby aye kese afro no kwa de wo so enna mema bebre so enna me hu no na o ye tiatia na ho ye me fe enna because bet say 1 month ni na Lady Reverend Ekuyentwa na wo preach na oka na wo tu me ma ne bebre so fo se me hu me ya me ye tiatia na mafui abuka to sui me kun fa ni sa hu ana na mu wafu me hu na nye se na wo ti me ye no hwe nso a enye ye nti ama odo me no eso ate eno so de awaleja ye eba ne nyina ka ho nenne ama ye ma ye bi yafui ya twitwitwitwunya that ediku ya tu ye ni pressure ni fi mema no pressure bebre fi mema no wanya ma no a wo kwa abonte ukoye nso a wu so wanya oja wo ye nso a wo bewu me pese me kun be kwa abonte nti no na esese me ye ukoye otu no ana otu wafu no me twumefu no na me kun so wotimi eti don ti sane ma no enso de awaleja ye beba ana ye kasa e ma ye nyesika ye adwen sesi ano aso mo jira be ma ne nko aso e ma no me ma ndo mo ni problem e ma problem na me ka e de a kire wo yi se wo ho ana ye ka ma de e ma so nyesika ye adwen mama kakra bedi ensem a ekwenye fa so ne ye me ma ne kasa e wo fie no enkoyie nti se ne wonya na rangadwa bi wo ncha na se kasa no kakra mienu bi aboa bena e ma ne de awaleja ye no eba na ya na eso mo hwe nkola ne e chese ye ja awale a ensusu aso bebre na de e ma ye ma me ka last week e try bi ka wa ha ne se ya 59 years up to 13 years ya ne papa ne na de se na ma me ne wo ho no ma nke nuru e bia e du ye no enti ensusu aso bebre ba eti ma akora ye kronfo eti ma akora ye adwamanfo enti ne etie bia no e te se bofu ni na no e de abotere ba uhu no so pe de etie wo no hu bia na se utimi efa na utimi ne bobra eduru baabi ti sane ma we na timi de awaleja ye e de ba e na efie no efi si hobio efie no doso efi dirtiness yes and o can neatness ana efi me ke efi se ya makan kasa na nipa beti ase efi ana se amosi efi aha eni pedi efi what you say ya kura be yi kura mpo no ya kura be ya so na dey si dem na me so ya mu ya wisu o se de se na o ma ya no na ya de a efe pa wo ba ku mienu a sister no nkire se wase no nkire se wase anope ntuma isisu mu saa Bema no so kwa ni nipa oni ni dey to abonten no wo wutu bema ni dey ofa no wa wotre na dey say bema bia dey to abonten dodo na owo yire o dey ti dodo na ya o si ka na dodo na mama so aho wo wutu wo kofa no na wotre efi ni doso etire ye boye emutu kan eda ho so ata se o ye se ja wo ba ko hie kuma na afa no so na afi da sa kwa kuko mu abu no ane se wo anu so timi dia awaleja ye ba so ahu enti ya na ese ye shema diness no doso e wo fi na be ma na ebi orun so na fu ase ye nso wo ye o ma na na pressure no doso e bi na mama mama bi so emma pressure wo ye so pa na me ntia enti wo ye ohun yie yo ohun yie mimi ni nipa bebre wo jai koye
ba anko ye nti wasa baba na che say inde bibi koyie bibi koyie so ahu bibi koyie emema gya ma mo since ye ma ye be gya mema ma o ye sure emema ni mo gya ma mo since ye ma no fi san ka ma ni mo na se emema gya ma mo o kan ya ka de ba ko man kan so ahu enti no ese se ma ne ye ma ye ni da ho ye mpa so agudie ne ye yire ye ho kakra ye pegya mu kakra na efie mu asiesie na ye kasa no nso etime boye ye tie bia se ye nyo wo ye baby 3 steps galas ho no nyina o se ye yi bi what ase ana sa atwetwe na ye twera so nyina no se etwem o kakra se mfimfin na ana so kwa ya attractive e ma so what ase ma me so ase yo ye daddy e prema fo fi ha ne papa ye fe na ebenti we dey ti se ye sent to sheda they say that course mpo na ye ti na Galas bro. Oh, say na praise ah. Galas bro. Na you timi ye ni pray. Kwabo aba. Eni e no betwetwi. Bi. E so je bibi kakra ma no. Acha se. Oba bi wo. Aka de ba ko antimi an. Enti bua me ne yenka. Oba bi wo ho ne da ho a. Oba tita sam. E da wala ya eba. Oh yeah. Oh yeah. Na say no yin from. Ifama. Bi ko beti ko we from no. Me no da ho a me nta. Orgasm. Ene say from na eba pick up one thing. Ebi won no so. O de bi ba se na wo da so kra. Se wo da so na sa de ri fu mu. Eno so wuta. Da bi wo da so. Ade no da so ani di aba na se fu mu ba ya. Eno no nyenta. E da so a. Because the net na ka no ma hu bi. Madam fu bi ko UK last week no. So oba no one no one. Empa so agudie sa o sister na ta abo no. O fa no fu wa. Orgasm. Enyeta. I say that me America. I said akoya say. Debi. Ni na ka wa dai ba no. Enyeta. Ti enyeta. Dia me ka chiro net na me. Dia me chiro wi. O madu awale akwan mo. Ti. O madu o mo ho a. Etana all time no. No tu kwan. Etana all time. Listen. Etana all time. Enye ne turu mu kwan ene for man fie ba. Sabe me ba utumi kan do. Meba. So only ba ma have sex ah. Say etana eba efi. Oba no ni wem na eba. E for man e pie oba. Enye ne turu. Okay. Onu kwa na me ka kire ono. Enye ne turu. Yeah. Ba ma opese opro pad no. Onu have sex ah. Kan say doggy way style no. Obuto no mo no. No dey say we atalo ha. No wa mia otuna bom say. Sabio say ogbo oba na sese ya say if am fa the trum MPA. It was sese say if am na e be pie fa otrum no. It so push to us say na from anya be fa wa sese. Na eba pum enye time e bon. Who experience o? Se be ma no ni wo dokwa de ma wo. Oh tie ene nya time e bon. Ebia nipa no one na have sex for say bia oba na tita. Papa enu na e normal. Ene dey normal. Let's go forward. Ene normal. Ba say ye da ho. Wo da ha me da ha. Enyina ya da. Na meti papum. No. Na wa di beans bi no. Dabi. Ebe bon agi dem wo nyina. Dabi e haram. Ene dey e dey wale jaye na. Okay. Ba say wudi kraba be si dem. Se na me nua ba eken. Na Sabio sa kraba ni si ho. Na Sabio. Toilet account. No wasa be kutu wo dan no. Na di e haram. E dey wale jaye na. Ana so ko junso na teta e dey wale jaye na. Kraba no mane ko si porch. Me onya na me papa e pese me junso a. Me no ba ko jawo. E fa hu se na tibia ma ko jawo. Wo be so ko ya hu yi a e ma sadie se me ye den se ko jawo. Nti inkrofo fa sa na ma we because oh yeah me hu bi sa da. Ah na na tin me no da ho no ma e dan ba ko enya edem na edem mu na ba ti pa no ata. Ah me na me hwe ko me mu. Bi odi. Me no nya na ehia. Why? Me no nya. Wo yam nya me yam me kasa nche me. Se se adibol so aba dibol. Dibol twem. Ti na dibol na eta na bon e twem. Wo yam asai a me so na do na. Ah, tie for hand why the papa na ti na be so papa. So we are going to the course now. Yeah, the course, the course, the solution no. And then e be ya preventing. So how to prevent divorce no intimate marriage. A program when they international digital say yeah. We show no, we small comedies. We show ni.
Boss am Christo. Yeah, our jay. Oh, so the our jay dey enya papa. Our jay dey enya papa. The only thing is say our jay and name be bia ni ho a. Oka say obewale oba. Abra onfa ne ho kan oba. No matter what it is bia for no be kan. Ono beda. Tie. Maybe some man so be a can de ahwe. Se mo twin pra. Wo your ba no be ma twin pra. Steady be ma no. Na botre. Se na me nua ba ka ni kasa. Kasa ehia pa. Ya no de ho hia ma be bia. Ehia pa. Me na ntenai. Obo masum se po a eyodo. O fa fi o ye hwan. Hey! Wo kum susu. Ana so be si be ma kwasia. The way kwasia. Me kwasia na na msada wo so se edi u kan. Enye. But me chance se mu twin plan. Mu date a one. Wo your ba. Ano ye bema. Hwe oba na bema no one ni kasa. Man so hwe in bema no so kasa. Both ana. Yes. Hwe ni kasa. Two. Se bema ebe your lie or the sire na eba. O your lie ni wie na o ti ase wie o ifa to ba ni fie wie no. Ono nya da wie pe. Sa one sex na mo have wie no. Hwe bema ni kasa. Bema odo no still obekrokro. Obejeje so. But so mo say odu woman wie no da wie no. Na yesi ase e shebi abeto so. O hifa. O bi jede da me twa da bre, afaka bre, adoma da. We dey ofie. Ana wo pre bia na sa be ma no. O wale wa sa action no obeteki. Ana onya kwa hwa na afra no. Yes, obeteki. Two. Say oni be ma wo ho. Say ya prevent it. Me say ya kire ni e be ma obehu say wo koma suba we piepe e say o ma woni da ho. Two, ada say oni be ma wo ho. Na bia obi a waka se bia se futuo bi na o de ma no enye wona beto me fo. Eti me ka sem che wa maka bone o fe fi oko so so a wasum pai compare futuo sa ne pa no e fa ne mo bra. Okay. Ana wo so yo ba so na o tu be ma fo ba ko na o jitum na ye adwuma e no che se tumu da ya ko tunfo. Okay. Be ma bia o ye smart no o ka ba ko na o jitum na e ye adwuma na be mu a na o kese ka wa na o be bo egu but ahomache o be dwe ho. Okay. O le be ye adwuma o be dwe ho ahomache o be fa ba ko be 1 week 2 weeks no akọ no akofa se futu na ede aba e de be ye adwuma ba se be ma o pe e ma bo enye o yo ba no be ma atwe mpra na kakra na o yi ni sa no abowa o wale o be bo mo twe mpra na o fa wachi atwe mpra wachi a o wale wa o be twe mpra. Okay. Oba oni ni twe mpra na o ye na ya jai o wale na o wo ba ku mi no o be jao Papa anti ebia na o papa 90 na o papa wale be ye enaya na yinuma o se me be wale wa me check sa na ma ni na ma da chi bi o de be ye me a anye me ya. Se o hwe no. Okay. Emi papa wale miensa. Okay. Ebe ye fie ye wale mienu miensa. Ye yale ye fie no. Sa mo ja na bi wo mu. Emi ebu mi mu. Nti wo so. Ese me nyama wale 10. Nti oba no oba no onya awe. Me wale 10. Okay. Nti oba na 10 no. Obi abe 44. Okay. Because say ya oso ho biu. Okra waka che me so ho biu nti no. 44 na ma chiche nkra ma mo. No ye normal. Nti oba bi oba wa kwem mo expect say oba wale bi aka. Me oba wale 4, me wale 10. Ene papa ene oba wale na ache. Oh, okasa say nyu. Me me about time achi. Na we na papa so pe mi nua be. Me about time achi. Ana time achi. We di amfa. Me about time achi ti me ni hawo. Amfa. Me ohima. Okay. Ye ni nyina tam ko. Ni nyina ne say. Ni pe bia enu kwaso ko wale otamfo. Sir. Nyakopon hihia wale say yen wale na yen jai okwemo. Awale jai e man kwala life ye basa. Sir. Awale jai e man kwala life ye basa. Say bema uni oba no mo nante na mo nyan wale ye no. Se no ti bia o se ope. Otofo ma okra na o se ope. Ba nyin se nya bemu wie a se na yedi ayakayaka de ye emma no e ya na enye. Mesre se baby ye keka kono ye hu oba ye beti ni sa oba abobra. Okay. E ka se Abrabo a se wakofo oba na ba no wo ye bemu wa se de se man sika fa ye adwuma se na be ya
sa ho chiri be fia oba no betena boa hwe e ma omo otima o no matter what is bia no onya ne wo wie onya wo ba ko onya ne wo na no ne ti se den o parasi se den kura na mo chiro kuto die obeboa eti e ma ye nwale ye tamfo sa what I say ma ye nwale ye tamfo e se ye wale oba owo tima bema owo tima oba owo odoma o bema owo odoma o eni abotre we eye pa asem betime si mutum tem ebia oyo oba wokuni oba bi ka se ofon so wanya abotre ebia ne party na bi na akofa se bibiri aba e de awalja ye de enna eti mesle se ebe kan ko ye hu de wi a ye ne emma no ebe trafa na ma yanko wale oba ene ne wo wi e ka si maja wale wakofa sika ko yo ba ho ade akoji bosua ene me sakwa asem me peti kwa asem peti se akoji bosua akode e da ko wale ye enko wale enko prese obi bebo ye soma enye yi ne yeye so sa wale na don go there me pema no mo sika no mo ba nye sika se ba ma di fa ye me ho ade no na no me nua ba ya ade oba be breme na oba no wo bi pa o so wo sika me fa ko ye no ho ade but age no oba no wo 99 years it never it never say ohono mo na ema no so mo hu de wi a wo be hande me ma no edwani die mu se no be fe no phone so o de na dafo be fia de wi a wo be work na dafo ya na dafo a wa be si be ma na chi o wana fo bi wo mo si me chi se bia ya wo hwa ne ku America ne bia ni kwa dafo be mu sa de pate bi o ba ya o ene o chira nua anwo mame yo mate bra mate wo su owo ba lo su nim se e ye okwa dafo wo nua wi ba fie ne na aka ne ko fi kwa su no na to ahye wo so wa ho de ese aposo obeji wo je bi yesu dia e haram dia wale jai ba uku ho a enti mi se ne me wale wa me di camera be share be secret papa ndi se mu nji oba ni ndi papa ko ba sa na unji oba ni mama no musu ansa oba mpaje enko na fe yen rap up the course yi na na se yes ya ye ka de to omofu se ya kene nyina to omofu ne ma wa reja ne ma na se bia etu no fu ya mesre ye ma ne ye mema de wote awale ho krediti mesre ne bibli de akosu biala ne nyina ka awale ho enka antiti ye ma me no mo no omo so mo ne ma no no mo de kofie na de bia na nam da chi no mo de komo ma me no mo no mo de aba enso no mo te ho ye ko so mo ne ma ko omo ko first awale no mama eni etre klase che ye no ube nwa no bekuta ne ma ne ba hye na chi ne bi de anim waba no waba ube nwa no sati ne ko na awale gya ye ndi ho aso ba na wa twi bi na penifo transformer sa ko yensua youth no yensua de tie bia no obi ntisika nwale ne tamfo ohu no na be ma no wodo no ohu oba na so wodo no e na makotena mfo so bia aba no oba mre ne ho ase na be ma so mre ne ho ase be ma sua se ne ye pa oba achew oba nso sua se ne ye pa be ma achew se sa ne ma ne di ye ne mu kan ya awale jaye sa awale jaye ntime ma bibie ne ho no mo a enipa ntimi nka na asemfo so ne basa den kwa na akoma ne kosoro na wo oba gratitude no wano anye den oba akora sebe ma no kora fomo na o ka me pa cha okora na se ense hwe nkola ne nti enu so esa no aye loser bisa anya hwe mama o menti ade a ehu wa wale mu sebe ma betene ne nsa bo ba enu de obetimi ewu at any time but eni awale mu a wo de bibia mu ka se me pa cha se ebro ni mu a na osole obeyi sika to ho no mo o ma be didi ube na be bi ti ato mama ebro nim na se we wa fa eche no akofa baba so aba na de bremi anu so me mama ami ko to ndru on ko fa baba so mfa ma sa on ko fa mama ye papa no mo no mo twe mpana da ye papa no mo no mo twe mpana da ye papa no mo twe mpana first awale no oba pani mu wo ho apa no no obi akwa wo mienu ebu okotimi fa kire koyo oba ne ho ade atunti ese uja awale sinkiti se mi nyai mawo mi nyai mawo
okay me nya ama me no so nko ba wo beko wo beko yo bae di oba no beko me ni ba bia me do ko twedi ampo nyankopon ya wo beko abotire ketuwa bi yen hwe ye ma no na me ka no obedidi ama obi adi nko ade a koso afa mpai bota na chi ne sua sene ye ka me pa achew baby I'm sorry Sir? Daddy I am here to babe please forgive me sua me pa achew ade no kwa na asie wo fie no e bia na nya mfo so na e be ma ne mfo so Daddy wo de ne asie bia se ye wo se ye mi fa che okotena kwanta bo nso ne tibua edi nti be ma awale na timi etu we Abrabo masita fana sabro ni guso na ifie aye de say fanta no tete de no tete fanta no udi e say dokodoko onu ma egum ni mo e dokodoko sa na ifie ata Abrabo masita pa djuma ko eso ya se na did media be obatampa travel to express consultancy na me ma ahwefo ni etiefo nyina nso ye da masese munya abre ehwe ndase ne ye besen hia de mu ode musofo akuentwa papa bi na sabre metrase makra